umuthi twi kundu guku twi delegates a Gicugu na Gicugu tukoragwo na polling stations 91 tuoyete andu from every polling station na ni cira turacira uria Gicugu tugwikara undu uria munene turenda gwika ni gucokia ngatho tondu ni turaberwo deputy president wa kuma guku gwitu Gicugu egwitwa Martha Wangari wa Karua na ni tumunyitete mbaru biu tubana ta andu ma Gicugu tondu ni mwana witu na tukuga wakorwo kuri undu mwega uria kikire ni mbamba gututhurira mwana witu na koguo tugikia kura ithuĩ turakora tugikiria Martha Wangari wa Karua kana tiguo ucio niwe iron rende na niwe njamba itu no ucio ni egutuma maundu maitu magirire na manyitiriro wega thiini wa thirikari na ithuĩ thiini wa Kirinyaga ni tugukora tukirana atiriri tukurugama wega na kiama kia Jubilee tondu Jubilee ni ratu nominate mundu witu na president nake niwe party leader wa kiama kia Jubilee na riu turugamite ora tugucenjia Kirinyaga giothe twambiririe guku gwitu Gicugu nigetha andu mamenye atiriri Jubilee thiini wa Gicugu alive na nije kana teguo ni mukunyitirira Jubilee thiini wa Kirinyaga thiini wa Gicugu turi andu a Jubilee ni tukunyitirira Martha wa Karua onire disturbances irire kagwo ni andu mabangitwe mwathi ma disrupt na tutingienda kugara mara disrupt micemanio ati ti ciana citu no ciana citu no ni turenda kuma educate ati ona mabeo mbeca cia guka ku disrupt micemanio matigetikire kubuthirwa uru tondu na ni kwagira mutongoria witu Martha Wangari wa Karua gitio riria twekwa wega ni thirikari ya baba na ya Uhuru twabewa mwana witu na mwandu mangi mareciria ora megucokia Martha na thutha kana ni ta mundu akube mugate nake ungi ukitiririe tiri turakondemu mitugo teyo with the strongest term possible aria marabe ciana citu mbeca moke ma disrupt micemanio ni twauga washindwe kabisa na akora mareciria kuona kura ni guka kuthukia micemanio wanjue sisi hatuko na wao kana ni atia na tumewakemea katika jina la Yesu ithuĩ turenda mundu wothe wakakuboya kura ni abewe nafasi yake kana tiguo arie na tweke siasa cia thayo ti cia iru uboro wa kuganagiriria kuria tumepitwa na wakati tungirora Martha thithi Kisumu araugirwa ngemi twathie twamona na Ikuru araugirwa ngemi athie county ringi araugirwa andu ya maitu kamarogirwe no ati no nginyagia matha bange tumibango twa wana twa kuthikuganiriria marobotwo ni binya wa